Aduh, gini. Ih, melam. Apa pulun si melam nih? Tuh kenapa nih melam yang utang-utang nih? Aduh, Ngut. Kakak mabuk agung nih, Ngut. Apa? Mabuk agung. Melam mabuk agung nih. Oh, Ngut mabuk agung, kakak Ngut. Apa madan mabuk agung gitu teh malu? Mabuk berat. Mabuk berat. Oh, Ngut mabuk berat. Benar melam mabuk berat. Maksudnya meratin timpal. Sing apa kau nih melam orang mabuk berat. Sing meratin timpal tuh. Sing Ngut. SMS itu sisa mabuk semalam. Sisa mabuk semalam. Dong nu mabuk nih Ngut nyejar 3 hari. Ketika yang mabuk nyejar 3 hari. Men saja nih, Ngut. Aduh, ya uyang-uyangan tenda sih. Aduh, jak dunia serasa berputar. Aduh, melam. Bedikin apa lem yang tadi bencang orain ya do ya besliu-liu. Adah. Lemu sing nawang zaman cai. Kini subuh zamannya jadi Ngut pang cai nawang. Artinya gumi pang seimbang harus minum sampai mabuk. Dia dunduk gumi pang seimbang harus mabuk. Malah uyang-uyangan tendasi ada ya lem. Ada. Pemahaman cainek wang joh. Melali banyak apa-apa Ngut. Melali kengken maksud melam mana? Artinya yang kakek minum nih, Ngut. Gumi nih pang seimbang menetralisir buana alit. Buana alit itu diri iraga. Men yen buana agung itu lam. Wah, yen buana agung Ngut. Cara aneh subuh liwat. Untuk menetralisir buana agung patutnya ada upacara tawur. Cara sasih kesango aneh marah liwat. Ada madan caru tawur ke sange. Tujuannya pancen awang. Dong apa tujuan itu nak mencaru itu? Bah, subuh pasti untuk nyomyo buta kalau ne ada di alam besar. Banyak ya somyo padat upacara bancaru. Pancen awang Ngut. Apa minuman dicaru itu? Oh, apa minuman dicaru itu lem? Bah, subuh pasti ada rak, ada bir, ada tua. Tuh angon pekena, angon nyomyo buta kalane. Oh, tuh yang di Buana Agung. Oh, tuh banget. Men yang di Buana Alit lantas lem. Ada. Subuh jelas, subuh pasti, subuh terbukti, subuh terjamin. Jelas, anggo pekena nyomyo buta kalau di awak iraga. Patut masih somyo. Benara, benbir. Gitu anggon nyomyo. Dah. Sing yo gitu dalam. Ao menyak somyo butane. Melam tesan somyo hilang tesan uleng gumene kengken. Jangan cingut. Anak itu zamannya jani Ngut. Dan malu melam. Ne melam salah mengartikan nada nenek. Salah mengartikan kengken maksud cida tu. Benar cara satuan melam ane maro. Ane anggo nyomyo buta kalau di Buana Agung. Mula patut ada caru. Cara ane subuh liwat. Ritat kalau sase kesangone. Patut ada caru tawur agung kesangone. Benar saja orang melam tu. Mula tujuannya anggo nyomyo lantaseng Buana Agungnya pang menetralisir alam. Pang rahayu gumene. Tuh mula benar. Men yen anantasen anggo nyomyo buta kala di awak iraga sing patut minum.
Oh ya nyomi buta kala di awak sing patut minum. Sing patut minum. Menapa ni patut? Patut melam introspeksi diri mulat sarira. Ane ken bener, ane ken pelih, ane ken patut. Do patut melam ingetang. Yen melam ngelah sifat lantas yang momoan karo. Do coba pasti sifat buta ane masuk ke awak meleme. Men geng-geng tu. Do coba patut ne melam yani patut sabar, introspeksi diri, mulat sarira. Yen bisa lantas melam mengenalikan tu, pasti ke coba somio buta kala ane ada di awak meleme. Ada. Cai lebihan tutur. Anak zaman ni jani mula ke gini. Mabuk agung. Icang sing yang larang, sing melam minum lam. Uci sing larang. Cang sing larang. Minum tu dadi lam. Kewalo ada ni sing dadi. Apa ni sing dadi ni tu? Mabuk ane sing dadi. Ujak itu. Ye, subuh pasti melam. Yen melam mabuk pasti subuh membahayakan diri sendiri. Gitu masih melam membahayakan orang lain. Beh, bakat gen bensangut, mensanjan becang orang melam. Dadi punya melam minum, kewalo inget takaran. Takaran itu apa? Karena apapun ane konsumsi melam secara berlebihan pasti jelek. Jelek. Berseliu melam ngajang ni lala-lala. Lambung melam usak bisa. Sus buntu bisa melam kena berseliu nartabiol pas lala-lala. Nargula pas manis-manis ngajang minuman. Kecing manis bisa lantasan kena. Minum melam berseliu, basang melam usak lantasan bisa. Ulian pengaruh minuman itu. Pokoknya cang subuh lantasan orang melam jani. Dadi minum. Kewala ingetan keperluannya untuk apa. Apapun yang diminum yang digunakan secara berlebihan pasti jelek. Jelek. Dadi kewala ingetan kengken patut nih. Oh, nuju lantasan mau beraya. Mula lantasan cari rago dini mau beraya ada lantasan nak ngejuin minuman. Yang banyak bisa minum nang gelas juga nanggo penganget. Yang sing banyak bisa minum orang bener-bener nak sing bisa minum. Tungujang paksa ngawake. Oh, manyan kan pekuda melam ni gelamnya ni repot. Sing keluarga melam ni repot. Sing pisago ni mang melam minum sing ni repot. Kawinan jani cangin dadi bencang orang ke melam. Oh, jak mereren minum lam. Do benyoben minum, mereren minum. Tenang engken tu. Kakak subuh mereren minum. Maksud melamnya DJ ya nak nongos minum ditu kakak mereren. Dah. Sinya mereren minum DJ tok minum ditu mereren. Man, mereren minum stop. Stop. Yang senyidang mula ya senyidang jani pang perjani cara nartabione lala perjani senyidang. Kewalo benyo bertahap adeng-adeng kan Kang Wang. Oh, nang lah lantas ngodalin gitu disanggah nih. Nak nganten sana kemo. Itu kan minum donya cara melam. Jek kati mau buako melam ngundang timpal ngajak minum. Kang Wang benyo dinuju-nuju nak ada nak ngelagai kan Kang Wang benyo ngide. Oh, di samping ngide man. Oh, manjajo gratis. So sing tuyo ben melam mesuang kini, mesuang kita je tinggal ngide kan kemo. Jelas betul peminum kelas berat tuh. Masa melam tu boleh madan berat-beratin timpal. Kamu ngelak ngideh kan.